ndashimiye Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana yanzigamye uyu munsi ikanyemerera kubana namwe muri kino kibanza. Si ubuhinga nakoresheje, si ingufu zanje zakoze, eka mbere nta n'icyo natanze, ariko n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Twamaze kumva amajambo y'Imana atandukanye mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bwo gusomerwa ibisomwa, eka mu bagiye baravuga bose bariko bavuga amajambo y'Imana. Rero nagomba kugusaba kugira ngo ushire umutima hamwe uwegereze Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba ngo umutima wawe uwuzane uwegereze Imana. Yesu nashimwe. Mu bisomwa twagiye dusomerwa twumvisemwo Yosefu, twumvisemwo na Dawidi muri Zaburi avuga ibyo gushima. Ngomba guhagarara ku majambo abiri yonyene gusa. Ijambo rya mbere ngomba ko duhagarara ko nukuraba, nukwibuka, nukumenya mbega isezerano wasezeranye n'Imana uracari muri ryo canke wararivuyemo. Yesu nashimwe cyane. Isezerano wasezeranye n'Imana mbega wararivuyemo canke uracari muri ryo. Aho nahawe ho gusuzuma si jewe. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rigira kabiri ni ijambo ryo gushima. Mbega ko by'Imana yagukoreye warafasha akanya ko gushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Nayo majambo rero tugiye kuganira, nayo majambo tugiye kurabira hamwe, turabe ico Yosefu yabivuze ko, turabe ico Yosefu ingene byagenze kugira ngo aje guhamba se uko byakurikiranye, ari mu gihugu kitari ikiwabo, ari mu gihugu yagiyemo agurishijwe na bene nyina. Yesu nashimwe cyane. Kuba uri hano, kuba ni ngaha si sanganya twagize, ariko n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kuba warakijijwe, kuba narakijijwe, kuba waramenye Imana, kuba naramenye Imana n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Naco watanze kandi nanje ntaco natanze. Ni benshi batakijijwe, ni benshi batamenye Imana kandi bari kuyimenya. Mbere ushima bariho, no mu kibana aho uherereye bariho, kandi no hirya mu babanyi bariho, kandi naho ugendera bariho. Mbega none ko bariho wakoze iki kugira ngo Imana bayimenye? Yesu nashimwe cyane. Amen. Yosefu aravuga ati bene data, ehe nimungire kwa Farawo mumumbaririre andekure nje guhamba data. Ariko Yosefu mu kugira ngo avuge ibyo hari icyo yari yaravuganye na se. Yesu nashimwe cyane. Nico ngomba guhagarara ko kuko nawe urabizi icyo wavuganye na so ariwe data wa twese. Yesu nashimwe cyane. Kuba waravuye hahandi waruri, kuba naravuye aho narindi, ngatera intambwe nkaza mu ngoro y'Imana. Nisimbe mu ngoro y'Imana gusa, ngatera intambwe nkaba umuririmbyi, ndetse kuba umuririmbyi ngatera intambwe nkaba umuvugabutumwa, ndetse kuba umuvugabutumwa ngatera intambwe nkabikweza nkaza ngaha mu gatanga. Yesu nashimwe cyane. Nuko hari icy'Imana twasezeranye, nuko hari icy'Imana twavuganye, haba nkaguma muri rya sezerano. Ngibutse Imana yo mu ijuru, n'Imana uribuka ko hari icyo twasezeranye, undinde kuva mu isezerano. Yesu nashimwe cyane. Imana twarasezeranye ko nzoyikorera, kandi nawe ndazi ko mwasezeranye ko uzoyikorera. Mbega muri uko kuyikorera uri kwikorera gute? Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mu byo gukorera Imana si ukuba hano ngo turirimbe, si ukuba hano ngo tuvuge ubutumwa, si ukuba hano ngo dukore ibicange biriya, ariko turagomba gukorera Imana. Niyo tuba turi mu muryango dukorera Imana, bimenyekane ko dukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Niyo mubanyi wawe atamenya ko ukorera Imana, no kwishengera ntibazomenya ko ukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Hari aho tuza mu ngoro y'Imana tuje kuraba nyene bambaye, tuje kuraba nyene ubutumwa buvugwa, tuje kwinyegeza mu ishengero. Imana itubabarire cyane. Yesu nashimwe. Ariko Yosefu
arasezerana na se, baravugana ati igihe nzoba mpfuye, igihe Imana yo mu ijuru izompamagara, ndakwinginze uzompambe hahandi nagura, muri ya shambu nagura, hamwe nategura, uzuvyibuke uzonjaniye. Yesu nashimwe cyane. Aribuka hageze ko se yitaba Imana, aribuka aravuga ati data hari icyo twasezeranye. None rero bakunzi, ko ndi mu gihugu kitari ikiwacu, ko ndi mu minwe y'abandi bantu, ndagomba kuzoja guhamba data, ndagomba gufata akanya kugira ngo nze shitse ryasezerano twasezerana na data, kugira ngo nze ndamujane hamwe yavuga, hamwe yategura, hamwe yagura. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma bene se nabikintu babonye, bene se imagorwa bagize, baravuga bati none ubuhoho biragenda bite? Ubuhoho turabikora gute? Kuwahora dukingira, kuwahora dushigikira, kuwahora tuvugira yitavye Imana, birakorwa gute? Imana idufashe cyane. Hari igihe uba mu mwanya wo kwicuza, hari igihe uba mu mwanya wo kwiyumvira uti mbega cyagihe nari imbere y'Imana, cyagihe nakorera Imana, cyagihe navuga ubutumwa, cyagihe naririmba, mbega ubuho ndabikora gute? Imana idufashe cyane. Mbega ndabigenza gute? Bene se rero bagira ubwoba bati none tuzobigenza, tuzomushikira gute? Kuko twari kumutumako yitavye Imana. Imana idufashe cyane. Icyo navugiye ngo twibuke, duhindukire turabe, ega muri ibi bihe ibidukura ku Mana ni byinshi. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kubamenyesha, jewe ndafise umubanyi tubana, kandi si uwundi muka data wacu. Yesu nashimwe cyane. Iyo duhuye ndagomba gutinzira ngo ndayihunge ntateja handi. Yesu nashimwe cyane. Twatanguye ntarakizwa, aramfungisha maramezi 6 mu mpimba ataco namukoreye, ndayakora ndavayo ndataha, hanyuma ndakizwa, ariko arakomeza, dupfitongo turapfitongo, turaburana, ryatinda riragabugwa, aho sije nabura, hari ababurana, bakuru banje bariho baburana, baraburana, itongo riragabugwa. Ariko n'ubu ntiyarekewe, banciye ubwatsi, batwaye igitoki, bakoze ibi, abana bawe ibi. Hari igihe uba ahantu ukibaza ukicuza uti mbega nibiki ibi bintu ndimo nibiki? Yesu nashimwe cyane. Guma ku Mana yawe, Imana mwagiraniye amasezerano, Imana mwavuganye izogutabara. Yesu nashimwe cyane. Izogutabara, izobana nawe kuko hari icyo mwasezeranye, hari icyo mwavuganye. Yesu nashimwe cyane. Nawe urinde ibirenge byawe kuva mu masezerano y'Imana. Niyo bishitse wibuke guhindukira, usenga Imana, uhamagara Imana uti Imana yo mwijuru, bana nanje muri ubu bwenge. Twebwe ubwacu ntacyo twokwishoboza, twebwe ubwacu ntacyo twoshobora. Yesu nashimwe cyane. Nawe kugira ngo bikunde, egera abajya babaye, egera abavukanye, muganire. Yesu nashimwe cyane. Ubabwire ijambo ry'Imana udahinda, wiyoroheje. Yesu nashimwe cyane. Ubabwire buke buke, bazoba mu ngoro y'Imana, kandi niyo baba mu ngoro y'Imana nawe uzoronka amahoro. Yesu nashimwe cyane. No kuvuga Dawidi nawe arabivuga neza. Yesu nashimwe cyane. Aha niko ndagerageza gucagagura kuko umwanya n'umwanya. Yesu nashimwe cyane. Dawidi arabivuga neza ati nimushime Uhoraho. None tumushima kuri ibihe? Mbega tumushima gute? Mbega wewe yagukoreye iki? Mbega jewe yankoreye iki? Yesu nashimwe cyane. Iyo dushima ntidukwiye guhagarara mu mayira abiri ngo ndashima Imana ko yakoze ibi, ngo ndashima Imana ko bikamenya abakunzi n'abazi. Imana idufashe cyane. Birakwiye ko wicara ukiyumvira ukibaza uti mbega jewe Imana yarankijije. Yesu nashimwe cyane. Imana yarankuye mu kaborego, Imana yarankuye mu busambanyi, Imana yarampaye urugo rwiza ruzima. Yesu nashimwe cyane. Imana yarampaye abana 7,
Yesu nashimwe cyane. Imana yarampaye abuzukuru 6. Yesu nashimwe cyane. Imana yarampaye akazi ka leta ndagakora. Yesu nashimwe cyane. Imana iheruka kumpa no kuba umushoferi kandi nari nabisengeye ndabisaba Imana. Yesu nashimwe cyane. Imana yarampaye kurongora ishengero. Imana yarampaye kwikorera ibinabiriya. Yesu nashimwe cyane. Ntari ndabikwiriye kandi ntari ndabibereye, ariko kubw'ubuntu bw'Imana irabiri. None umva noreka gushima Imana. Mbega none nawe woshima Imana uvuga ngo iki? Yesu nashimwe cyane. Turakwiye kugira intahe zivuga, turakwiye kugira intahe n'undi wese abibona utarinze kubimubwira. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kukubwira jewe igihe nanywa inzoga nambara ipantaro nkuriwe na mukugwanje, nkaza kuyisonesha kuko ntitureha kandi ntitungana no mu nda we ni munini cyane. Aha mubona mbyibushubu Imana igira neza. Yesu nashimwe cyane. Aha mubona mbyibushubu sinobabesha. Mu myaka maze nkorera Imana niyo myaka mbonye kugira ibiro birenga 50. Yesu nashimwe cyane. Ntaramenya Imana nari naragowe bimwe bidasanzwe. Urugo rwanje rwari barasambutse. Yesu nashimwe cyane. Nari mubi cyane, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ubu ndafise icyo mubwira Imana. Ndashima ntiwarakoze Imana y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyo twisonzesha ngo ntidukwiye kutondamika umutwe ngo nk'urufunzo. Yesu nashimwe. Icyo jambo nibaza ko abantu mwaryumvise vuba atari kera cyane. Yesu nashimwe cyane. Iyo wisonzesha nukugira ngo na muntu mubanyi wawe abimenye. Bimwe wari gufungura bibike ubifobere ubimushire ntihagire n'umenye icyo wakoze. Yesu nashimwe cyane. Ibyo bizotuma wigira imbere mu gakiza, bizotuma ugira aho uvuye n'aho ugeze kandi wifuza gushika hejuru. Yesu nashimwe cyane. Kandi ibyo byose niyo wabikora Imana yo mu ijuru izokugeza aho ugomba kugera. Yesu nashimwe cyane. N'aya majambo rero Dawidi aravuga ati dushimire Uhoraho kuko ari mwiza. Uhoraho ni mwiza, yarakuzigamye. Yesu nashimwe cyane. Uvuka ntuzi ingene byagenze, ukura ntuzi ingene byagenze, kugira ngo ushike ku myaka 7 aho ubwenge ugatangura kumenya abavyeyi, ugatangura kumenya kuja ku ishuri. Icyo gihe cyose mbega wazigamwe n'iki? Mbega uwo kubaza ibyo wafunguye kuva icyo gihe gushika ubu byavahe? Ninde yabitanga? Yesu nashimwe cyane. Tubabarane, tugiranire urukundo, turabane. Yesu nashimwe cyane. Pastor Imana yo mwijuru muhezagire cyane. Nanjye numva avuga ngo gakoze urubanza hariya ngo ncanjana hariya ngo ncanjana hariya. Mbega umuntu atagira urukundo ibyo yubikora? Ntibikunda ntibishoboka, ariko tugiranire urukundo niho bazomenya ko twabana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Rero cyenda shimira Imana yo mu ijuru muri kano kanya. Aha amajambo gatuganiye nawe. Yesu nashimwe cyane. Iki wawe tora ubiki, uwundi abiki igiwiwe ntangora. Yesu nashimwe cyane. Hama twe tweganiza hamwe. Ijambo ry'Imana rirambira mu byahishuriwe Yohana rirambira ngo ndazi ibikorwa bya Yesu nashimwe cyane. Ngo ndazi kudakoje cyangwa utabize. Bese cyoma ugakoje cyangwa ukabira. Yesu nashimwe cyane. Mbega rore uhagaze he? Urakonje cyangwa urabize? Mane dufashe cyane. Urakonje cyangwa urabize? Raba huri uhindure. Raba huri uhamagara Imana yawe. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi kizotuma ushika aho ugomba gushika atari uguca bugufi ugasenga Imana yawe ukayihamagara. Yesu nashimwe cyane. Nayo izohaguruka iri mu ijuru kandi itekwishura. Yesu nashimwe cyane. Abo mwese amajambo bakayakira Imana yo mu ijuru iraheza.